Da je najgori bio na terenu druga... This is my Pičoja! Molim vas, sudi, hoćete reći rezultat krajnji? Rezultat je 10-2, mada sam bio pristrasan i 2 gola sam propustio za Zvezdu. Ej, fotoreporter, pokvarit ću ti snimak! Beži s terena, bre, šta si ušao, viš da nije gotova utakmica, ej, Kizo! Pa ja mislim da je utakmica bila jako dobra i da smo mi stvarno zasluženo pobedili i mislim da u sljedećoj utakmici u revanšu neće biti problema. Trudit ćemo se. Ekipa, udaj protivničkog golmana! Ajde, dobro. Povreda, pa nema kod... Gdje bre? Ja!